아니 카방의 데스니 로그럭 콜롬바이캬 지니 데스 이 케페 바바샤 파싱 와뜨니 똥턱마 그달 의작 ताई बाबैसाओ हिंदुस्ताननि जत बुखागनो मुंसाया मुंसा दालनि तंथकमा ताई टेर दिवाली जरा आहायनो मानुजागै सकफायो ताई चिनि आचाय कताल सं मलखनमा रां थं ताई हदा तंगरों तंमुंनो बेलाय काहामके सनामखा जेसाबो तंमुंगो हदाओ जेफ्रु फानो संदारि तंमुं फाया तै थानाय सालो लुकुरक गोबांमा तेर पालायख्या मियानो हिंदुस्तान गनाङै श्री कृष्णनि आसायमा साल कतर पालायख्या केबो वानसुगिसे मानयाना बोसोक तंगरों गोनां ताबुकबो बिनि बिसि सायनि उलबो जेफ्रु फानो गोताल तंमुं तुबै फायो गोताल खाबासामुं तुबै फायो गोताल चुकमा तुबै फायो ताई बिसि साय कचाम लांमा आबुतै ताबुकबो चिनि जोंजाल रक्नो याकाकनाव सुरसा जागो खाबासार जागो जेसा बरक फानो श्री कृष्णनि लांमानि बिसिंतै ताबुकनि जोंजालनि काथिना लामा नायमानो आशिक चुकमानि उलबो ब रामनि थानि खरक बमो वाइसाके मुसुक रक बाय गदालो वाइसाके मुसुक नगो दङ वाइसाके बथंगो वाइसाके सुमुइतामो साइमानिया गोबांमा गोरोंबाय सुफुंजाक तंगरों गोनां चुक सुकनाय खुरुमपय फियाबा हदा फाननो याकारै लुकु फाननो याफारजाक लुकु हामक्रायनि बागै गोताल मारि स्नामनाय तंगरों किचिं बबहाय होनके सुदामानि ककनो तसों पकनानि कगया ताई चबा खलाव आसो गोबां चुकनाय ओंगैबो चुबानानि सामुं तांना गसिमा वाइसाके हलं कतर नरनि सामुं वाइसाके माइरां खान्ता खिबनानि सामुं जत सामुंगनो काइसा गोताल नुकमा नुगुइमानो ताई आबोनि बागैनो दिनै आं जेफुर नरबाय कक साइ तंफ्रु आं खरकनि महननि फासिं आनि मकल खाजाका खरकसा दुगुनां चक्र तुइजाक महन ताई खरकसा चखा तुइजाक महन दुगुनां चक्र गोनां महन जमुना रुकुं याकारै गुजरातनि तुइज्लां रुकुंगो थांगै दारिका आवलियो तंगैख्या ताई तुइज्लां रुकुंगो आसायनाय महन जमुना रुकुंगो फायै दिल्लीओ बिनि लांमानि पायथाकनि लामा नाखा दुगुनां चक्र गोनां महन आफ्रुनि तंमुंगो बिसि सायसिकांगोबो चबानो कातिरना बागै चप्रप लाइमानो कातिरना बागै बिनि बुद्धिनो बिनि ख्लायथायनो बिनि चुकमानो बिनि वान सुकमानो जे मानसाक थेपायना नायख्या ताई चखा गोनां महनबो कायसाबोदि लामा रमखा देश यकना बागै बरकनि हामक्रायनि बागै तंग्रोंनि चुकमानि न बरमनानि आबोनि बागै यकमा चबाओ आबुति बुंलखा आबुति मारि रोखा हायुं गोनांगै मलांमा जाखा ताबुकबो मलां जाखो माना मुसुमा क्रै चुबामा सिमुंनि कुकसा एबा लांनो कलक गुफुंनि बिसिंबो बाहायके मोनै तै बसकांगो हिमै आबो हाय कुकसा फानंथुं आबो जों मोताय श्री कृष्णनि कक मुंगो सोंना मानो ताई आबोनि बागैनो श्री कृष्ण हायुंनि गुरु होनै सिनि जागो कृष्णम वंदे जगत्रम दिनै जेफ्रुचों तेरनि कक सालाय हुनके ताबुक भारत तै कैसा कतर तेरनि बागै तियारंलाय दङ ताई भारत सिमिया हायुं गोनांगैनो आबोनि कक सालायजागै दङ आनि खापां देश नुक्रक आं साइ तंमाखे महात्मा गान्धीनि फिल सारा बाथि आसायमा सालनि ककसे अक्टोबर सालनै 1869 पोरबन्दरनि तुइज्लां रुकुंगो जेनो जों ताबुक कीर्ति मन्दिर होनलायो आ चिकन सानक खरकसा बरकया कायसा मल से आसाय सिओ जेबाय बरक रकनि लाइबुमानो गोताल बुमुल रेखा गोताल मारि स्नामका महात्मा गान्धी बाय कायसा कक जेफ्रुबो मानजुजगै दङ साना थांखे आबो बिनि लांमानि बोखाक ngैसो थांखा ताय आबंखा चुबामा चुबाना मुचुंमा चुबानानि पजा हरमा बिनि लांमाओ नासिक नायखेंखाय साउथ आफ्रिकाओ आबो संनि बरकनियाव चुबाखा जेरक खागजाक कारजाक बाय चबाख्लाय दङ आ जराओ आ कक चिकन छाया bo tangै जानाय रकनो चुबाखा जेरक चम्पारनो खागै कारि तनजाक मानि bo कलो सामुं तांनाय रकनो चुबाखा जेरक
borokni 6 manmari maya tongmani bo bigra chubama manya kebel tai okhujak rokno bo chubakha bini langmani nangsukma samung hnoi gosio khoka bemar no tui busuksa hamya wansungna tong a hamya wansungma no kasuna bagai bo sakno baithang abo hai bemar manjak borokno chubao ta bini sakni langmao sursajaknai ingui bo basao chubama bo kokthai baya khlaise phurungo kubui bai tongoi thangani gandhini langma bai manjujakse chubama bai no gandhiji langma asukno manjukjak je sana phano je phuru phano je sao phano nangthung Mahatma Gandhi chubana bagai je phuru bo sogijakngo bo chubama o simi phandliya aboni logi godaljak bai thangni tongthokmano phandrekha chubama kokthaini chukma adalno tongo abo tongthogui khlaitai seba promo dharmo phia aboni logi logi kuthokni tongthokma swanto sukhaya au wan sukmano bo chubama bisingti khobjak tongo obo bapuni langmani bisingtui जों समनिनो बुजियो मानो महात्मा गांधी लेखाबाया भारतनि लुकुरकनि खरां तंखा फिया बरकनि बरम ताय बरकनि गोरोंनि बागै कायसा दालतै हायुनि खरां मंखा महात्मा गांधीनि बागै लुकु ताय हदा बरक ताय बरकनि गोरों आबनो बिनि जत आबो आफ्रिकानि फिनिक्स फार्म थुं एबा टलस्टय फार्म साबरमती आश्रम थुं एबा वार्दा যত জাগাও ন বাইথাংনি কাইসা বেলাই কাহাম ওয়ানসুকা বাই হদা চুকমা কমিউনিটি মোবিলাইজেশন অ ব জেফ্রু ব ফান রেখা অবানি বেলাই কপাল কাহামনি কক आं सुरिजाकते महात्मा गांधीनि बाय गोदालजाक गोबांमा जागाव थांगै खुलमानि सेप काहामानखा आं सावै मानो गांधी चुबाना बोखाक बाय मथा खाना बोखाक थानिबो फानखा हदा चुबामा ताय हदा सुरिमा कम्युनिटी सार्भिस ताय कम्युनिटी मोबिलाइजेशन आबो वान सुकमानो जेनो जों चिनि तंगरंग तुबना नांनाय सय कक बायखे अबनो महात्मा गांधीनि खुगबाय खुलमानि कुबैखे तांगै बरमनो माने अबहाय जरात गोबां मान फायो जों गोबो गोदाल लायो फिया गांधी तामो फिलसार बाची हायनो तांगै थांनाय हायदा जों गसिउ हायदा आबलेंला लुकराव जों जतनो बाय थांनो सोंदे वान सुकदे खासाबदे जराव कक सालादे जों हदाताय लुकुबाय मिलुय जत बसंबाय खोथावै जत अमरनि बरबाय मिलुय कामिंथुं आवलिंथुं चलांथुं बोरैंथुं जत बायनो मिलुय हदानिंगै तामो खलायनाय खरकसा बरकंगै आं आसाय तंमा ताम मानजुनाय आनि बोखाक्तै तामो दालगैमान ताय पाल हमातो कायसा फानसे अ जत गांधी फिलसारा बाचिनि सामुबुतांग पाल बाक्सा अंथुं ताय चुबामा बंथुं तांगै जों पालखे जत कामिओ अंखरिया तंनाय तमुचिनि फुटबल टीम तंगखे इंके फुटबल टीम फुटबल तो थंनाय न फियाबा कायसा कुसु गांधीनि तंगरं रगै चुबाना सामुबु खलायदा चिनि बोरै क्लाब दङ कताल जरानि बोरै क्लाबनि जे सामुं तांमा ताबो तांनाय न फियाबा बोरै क्लाबनि जत बुखुक संनो मिलुय कायसा मुंसाया मुंसा सामुं पालखे तांदे गोबांमा सामुं खलायमानो गोसाम बिजाब रक थमै ग्रै रकनो बागदि सिमुंनो फुवारदि ताय आं पयतो खलायो खरक सारा थामचि रजाक देशनि लुकरकनि थानि मुं सारा थामचि रजाक वान सुमुं दङ काय सारा थामचि नुगमानि नुगुगैबा मानो मुं सारि ग्रै जेबो खाव फायो काहाम मुसुङा फानो काहाम तमुं फानो काहाम वान सुङा फानो या फार सुगै चुबाना मुसुङा फानो अंथुं ताय आबोबो स्वागत सुखायो कायसा जुदा तंथकपुं निमारि तै अंथुं आनि खापांनि देशनि लुकरक ताल किसा सकां आं गुजरातनि दान्दियाव थांखा यकमा चबो समनि केरं थं दान्दि कायसा बेलाय नांकुकमानि टार्निं पॉइंट तंमानि दान्दियाव आं महात्मा गांधीनो याफारजाक बेलाय कताल कायसा म्यूजियाम न फियगरिखा आं नरकनो सानामुसुङो नोंबो बोसकां सालग महात्मा गांधी बाय गोरोंजाक मुंसाय मुंसा जागाव जे खाफानो थांदि आबो जेसा जागा फानो ngैमानो पोरबन्दर थुं साबरमती आश्रम फानंथुं चम्पारन फानंथुं
warda ashram phanang thung tai Delhi ni Mahatma Gandhi bai kringjak jaga phanang thung nung jefru abo tui jaga o thangana afro nungni ni mangpli no social media o jakai phano share khlai di jetui khe kubui ni borok bo abro nugui kha bachanani tai aboni logi logi wan sukmano bo soi thangni thaitam kokthumai sidi nini bokha bisingni sijai phainai wan sukma jesa kothma yung swijak slai gobang phanangui mano tabuk jora nini nasikma nini sikong bai swijama Gandhi jini bumul ngui mano jotoni sai nakuknai bwskangni jorao gobangma tangbutang batai mung phunuk mungni samungbo tangbo tongo phia samungni bisingo kaisa belai khna thok tongo ang norokno abono sanamu chungo Venice Biennale mungui kaisa belai bu munggonang art show tongo aro hayungni simari krung rok manjago in khepe Venice Biennale India ni pavilion Gandhi jino muitu bai gdaljak mung sani phunuk mung phunukjakha aro Horipura panels juda khe kha sotonka nung muitu tongna Gujarat ni Horipura o Congress ni panda wngkha aro Subhash Chandra Bose kasko chongjakmani kaisa laibumao kasaka o art panel ni kaisa kotor naithoklai mua tongo Congress ni Horipura panda ni sikang 1937-38 bisio Mahatma Gandhi Shantiniketan art bedek ni afroni principal Nandalal Bose no kobok khorka Gandhi ni muchung jago Bharat o tongnai lukurok ni langmani dal akimani bisingtui phunuk thung tai bini akimani samung pandao phunuk jakthun abo a Nandalal Bose no jeni akimani samung chini kerong busapno jena rekha kerong busapno kaisa juda sina mungrikha tai bini a akimani samung kerong busapni logi bonobo theiplaya khlaikya Nandalal Bose Horipurani gana gini kamirogo thangka tai paithago Bharatni kamini langmano phunugui kaisa akiui canvas khlaikya o tongphlaina akinai ni kok Venice belai khe salaijakha tai waisa Gandhi jini filsara basi asaima norugui kaham yafarui joto Hindustan ni mungsaya mungsa smai tongo abona ang nasigui tongo desh ni bagui hodani bagui buini bagui mungsaya mungsa khlaina nango obono bapuni kaham kubui nugjak samungnai Bharat ha mani bwsarok norok muitu tongna thangnai kisa bisi sikang jeng October salni simi ngya kheno hati barnoi desh gnangoi chochota hi seba tangbutang chengkha in khepe obo September salchi sani simi chengana aboni bagoi jengchini nok ni angkhoroi samung tangna bisingtui Mahatma Gandhi no samungni borom nai nok phanong thung eba lama lampra phanong thung eba tuijla school college no khoboi joto lokuni thani rogo sap sutrani kotor samung tangdanai in khepe plastic no alaja phan laikha agos salchibao Lal Killa ni sima ang saklaimani o deshni lukurok je sik sap sutrano samung tangkha phlang sak srangnani yokna samung tangkha abo haikeno jeng pal baksake single use plastic no thepamano karon nangnai o nahar mungno tuyui hodani joto lukurok khatungjak ani kwbangma baniya khlainai takhuk bukuk song phalnogo thepoi rika kaisa placard thepa rika aro abo swijak tongo final rok baithani sola tubui phaidi abo bai rangmo baiglak tai tongkhormo thangthani nini manjak mungbo reui manana in khepeo October salyo Jaipur jeng Mahatma Gandhi ni filsara bacha asama salpalayana hunke o jorao jeng bono phlang o saksrang ma krui Bharatno simi yapar ya a salno desh grangai plastic no kebengai kaisa luku choba khlainai ang hodani joto borno joto kamiyung tai aulio tongnai rokno kobok jao tai khulum jao in khepeo Gandhi ni asaima salno babai satui daltui Bharat amano plastic hamia krui hnoi jeng palalena October salnoi juda salnoi palalena Mahatma Gandhi asaima sal kaisa alaja samung tangma terungthung deshni joto auli naikolphang auli tongkhor jila hafang kami panchayat
하방 에바 하방 파다니 저또 덩그릉 저또 못하 거럭사 버럭 저또너 아니 꼬이몽 플라스틱 시트라노 투무이 따이 룽의 낭만이 야프리 럼디 안 corporate sectorokno koijao jepro plastic hamia rungjak baike abro nangmani samungo phanangnani saitokde disposal ni samung thepade abono recycle khlaimano abo idhan snamui mano abo haike diwali jora chungo plastic sitrani yakni katinani bo samung tangui mano bas semaise tangna nango khaba sana bagai yang ayang nahana nangya gandhi no karoi khaba jaknai tetam tongba ani khapangni desni lukrok chini sanskrit kyokjak kaisa daltoi simungni khurumpuise जों langmo je nangmani abo aro manui mano tabukla ani gdalma belai sengka phia agi gdalma kwbangma ang tini sanskrit kyokjak kaisa belai nangkukma sana musungkha tai abo kwbangma bisi swkang swijak kokse phia tini bo bini bwswk kukja tong kaisa kaham kokmung tai komungno saka prithiyam sitiram ratnam jalamnang samang subasitam mude fasan khande mude pasai khandensu ratna sanja pradayate samakhe prithibio tui samung tai kyokmung obo kaitham rangsakse butwarokhe holongno rangsak khnlayo chini hukmuo samungni kwbang kukja tongo जों tabuk samungni kukjano soi simao slairikha nangmasa kaham samung chini jotoni bagui nangsugo juda khe brui tai sikla cherokni bagui tamhunmale borokno chini hodani thinang ok pungnani eba potion objani bisingtui des grangai ketal soi sima raijatui ok pungmano luku choba snamjagui tongo bororok ketal tai bwkhabai chamung hamiano kebengui choba khlai tongo waisa kaisa kokno ani mokolo tubjakha nasikni bisingo muthi bhor dean kaisa koto luku chobangkha aro muikhthung khakma jorao anganwarini adongjugrok mosom sa mukhthung rungkha a mukhthung no samungo phanangma cherai tei bumani bagui kaham samung khlaijakha aro yapharnai borok dal satui sisajak luku chubamase klaio aboni ulo boa yapharmungno bai thangni bo nei gdalai thango a chobani bisingo senkrak ngui thango जों jotono nukhungo hindustanni joto bwkhago chamung kwthar tongmungni kokno khnaka o tongmung aphurno khlaijago jepru cheraino puila chamung charna chengjago butui chamung ya grak chamung se Gujarat 2010 wansukka tangui chamung kwthar charifru cheraino complimentary chamung riya tongnai jebai lukurokno abo bai sichari manatui abo belai kaisa samung kaham jeno jotono je sabo khlai mano baksa hasteo borok tithi chamung abhiyan bo khlaio tumung nukhungo asaima sal jora kaham muitu khlaijaknai sal hingke nukhungni borok sakolom songo kothok chamung songoi anganwari o thango school o thango tai nukhungni borok chererokno bago tai chamung chario bini tongthokmano buye bago tai tongthogo bwkha kaham tai kha tongthokmani gdalma nukjago kichingsong abo tui kwbangma chikon chikon manui tongo jebai chini desh samung hamiano kebengui choba khlai mano tini sisamungni o tongmungo samung hamia bai gurui gnang jotono abo bai kolobjak desh gnangui September tal saka ham abhiyanni mungui palaijaknai nungbo jakapana abai gdaldi saimandi ki sakkatal phunukdi nungbo aro manjakdi tumung nung khorjak khoroknino chamung hamiani katiri mankhe hunke desno samung hamia katiri maklayo
मेरा नाम सृष्टि विज्ञा है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर मैंने 12 अगस्त को आपका एपिसोड देखा था बियर ग्रिल्स के साथ जिसमें आप आए थे। तो सर मुझे वो आपका एपिसोड देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे नेचर, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की कितनी ज़्यादा फिक्र है, कितनी ज़्यादा केयर है। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस नए रूप में, एक एडवेंचरस रूप में देख के। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस एपिसोड के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सर लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपका फिटनेस लेवल देख के हम जैसे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपको इतना फिट एंड फाइन देख के। सृष्टिजी निनी फन कलनि बागै हामबाय नों हायनो हरियाणानि सुहाना के पांडे ताई सौराटनि ऐश्वर्या शर्मानि लगियो गोबां बरक डिस्कवरी चेनेलाव फुनुकजाकमानि मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड न तुई साइमाना मुसुंजागो इ खेपे जेफ्रु मन की बातनि बागै वानसुक तंफ्रु आनि बोखाव फाइग्या अ ककनो गोबां बरक सोंनाय होनाय ताई आबो हायनंखा सालकिसा रमै आं जेथनि थाङो आरो न लुकुरक मैन वर्सेस वाइल्ड नि ककनो सोंलायख्या अ कायसा एपिसोड बाय आं हिंदुस्ताननि सिक्लारक बाय सिमी गोदाललिया हायुंनि सिक्लारक बाय गोदालखा आंबो वानसुक जागिया सिक्लारकनि खावा आनि आसुक थायिंगानो होनय आं वा साफान वानसुक जागिया चिन देशनि ताय हायुंनि सिक्लारक बोसोक दाल जुदा माननि बोखाक मकलकाय आं वासे वानसुक जागिया हायुंनि सिक्लारकनि बोखानो मारि बनानि आनि लामावानो होनय ताय तामुंबा थानाय हातियो आं भुटानाव थांखा आं नुखा मन्त्रि बखरकङै आं जेफ्रु जेसा जागाव थांनानि जरा मानखा ता हायुं युगा सालनि बागै आबोतै तंमुंखा हायुंनि जेसा बोखाक फानो थांथुं आचुकथुं केबो सति कायबा कायदक युगानो तै सोंनायानो इंयाखे हायुंनि आबोतै कतर बरर कम नंखाना जेरक युगानो तैयै आबो जतना आनो नुखा तंथका फियाई खेपे कायसा गोताल नुकमानि मानखा जेसा फानो मालायथुं जेसा फानो कक्स हानानि जरा मानखा ब वाइल्ड लाइफ न तुयै कक्साव तंखरु तुयै कक्साव मोसा सिंह लांमानो मुइतु ताई वानो बररक बोसोक वान सुंगा बां डिस्कवरी रक अ तांबो तांनो देशनि कायसारा दकजिबा बरकनि ककबाय आवायना सामुंरामखा ताबुक जेफ्रु तंखर ग्लोबल वार्मिं क्लाइमेट चेंज ताई हायुंनि बेमारनो वानसुकलायो आं पयतो खलायो अ तांबो तां भारतनि ककमुं भारतनि सिरि सिटि भारतनि तंगुरुं अ सिरि सिटिनि थानि कसरमा अ जत ककबा हायुंनि थानि सिनिमुं थानि डिस्कवरी चैनल नि अ एपिसोड बेलाई चुबावानो आबोतै आनि कतर पयतो साखा ताई चिनि भारत क्लाइमेट जस्टिस ताई क्लीन एनवायरनमेंट न नाहारै तिसाजाक याप्रि रकनो ताबुक बुइसिना मुसुंजागो फियातै कायसा मुसनांजानाय कक तंख बाक्सा बरक खा खसरै फानो आनो कायसा कक सोङै मानो मुदिजि सादे नों हिन्दी सावो फिया बेयार ग्रिल्स हिन्दी साइमानिया होनके आसो कदखे निनि थाने बाहाय कक तमा सकबाय अब तामु उलदे एडिट खलायजाक अब वाइरे वाइ शूटिं मा खलायखनाब्ला तामुंखा कतर मुसुङा सिंग नायदि आरो मुंसा खैजाकरे बासा बरकनि बोसखां असुं दङ होनके आं खैजाकनो सावैरबानो साना थांके आबो मुंसा खैजाकरे कुबुखे मसे बियार ग्रिल्स बाय कक सालाया थांपुरु काहामके टेक्नोलॉजी थेपाजाका आं जेफ्रु मुंहासक साका हंके आबो दाक्तिनो इंग्लिश बाय थांपायो स्लाइजागो सयावै कक फिलिंगै थाङो ताई बियार ग्रिल्सनि खुनजुओ अ चिकन सा कटलेट इंस्ट्रूमेंट थेपाजाक दङ होनके आं के हिन्दी सावो बके खोनावो इंग्लिश ताई आबोनि बागै कक्तमा क्लाइ सेकेनो उंगो ताई टेक्नोलॉजी मानमारि तबता अ सुनिउल गोबां बरक आनो जिम कर्बेट नेशनल पार्क नि ककनो सालायमानि नुकजाखा नरबो नेचार ते वाइल्ड लाइफ तंगुरुं ताई बलंमानै तंमा थायो जेकेफोर थांदे आं सिगाङावबो साका ताबुबो ताइसे सानाय न नों वाइसासक नर्थ ईस्ट जेकेफोर थांदे बबतै तंगुरुं आरोनि नों नासिगै मा तंगानो निनि बोखाबो ताइसा वारानो आगस्ट सालचिबा लालकिलानि आं नरकनो कपकमानि
bosgang bisik thamo ungnya kheno kai chiba tai Bharat ni bisingo kurung chiba tai joto oi 100% tourism ni bagoi simino abotui kurung chibao thangni serungdi nukhungni borok tlangdi kisa jora aro tongdi dal kobang bai pungsiljak des nonobo o dal kobang khoroksa phörngnai wngui nonobo bisingtui dal kobang bai supungui rwana nini wansuma koto rwngnai tai ang ano poito sadi Hindustani bisingono abodi jaga tongo je ninin ketal tong thokma ketal kha thonma ketal khatungma ketal khabachama tubui phayana tai wngui mano baksa jagao waire wai thangna ni nini bokhamu chungnai nini nukhungni borok ni bongnai ani khapangni desni lukurok Bharat tongkhorno jai khlaina tai sinani wansuma kahamke nukjagui phaikya thanai talo ang deso mosalek khamung chengna sep kaham mankha tamo nung saijaman Bharat bosik mosa tong Bharat mosa mak nuchi sai chukura dokchi sini tongo 2967 bisi kisa sekang aboni bak sase kri tong mane mosa rokno tui 2010 bisio Russia ni Saint Petersburg ro Tiger Summit mane aro hayungni mosa komormani kokno wana lai kok salaijak mane o semaingkha 2022 2022 jora hayungo mosani erma kusungni khlainani phiaba obo ketal Bharat che जों naharmungno daktino supungo जों 2019 no chinoro mosa erthani kusungni khlaikya Bharat mosa ermani simia protected area eba khongkaijak thai tai community reserve ni maribo bangkha ang jefur mosarokni data release khlai tongfru ang Gujarat ni Gir ni mosani kokno muitu mankha ang jefur ni montrokra poja hori tongo afru Gir ni bolongo mosarokni tongthai sikun tongmani borokni erma sengi tongmani जों Giro kaisa tei kaisa yapri seka 2007 bisio ang aro bwrwi gars naikolnai tonani chongkha berai khiri bangruna bagoi infrastructure chap phijaka जों jefru tongrung tai bolong malmatani kokno wansuko hingke जों conservation ni kokno wansuko phia tabuk जों conservation ni slai sikang compassion ni kokno se wansukna nangnai chini laibunga obono tui kaham phunukjak tongo kedekma sikang chini laibunga जों samani nirbano baddate byaggo nirbhyaggo chidetam banam tasmat byago banam raksak banam byagro bana playat samake tumung bolong krikhe mosa borok rokni tongthayo phainani baklayo tai theibayo o tai tumung bolongo mosa krikhe borok bolongo tanui derareo aboni bagoi soyokhe mosa bolongno muthango eba bolongda mosano bosik kaham kokbai chini achai sikangsong bujirikha aboni bagoi जों chini bolongo tongnai tei bolongni manui rokno khatina nangsugo tai abotui tongmung ma acharinai borokno aro kaham khe tongmanatui masai tongnai ani khapungni desni lukurok September salsisa 1893 1893 Swami Vivekananda ni laibumani kok sama sabo pogoi mannai hayungni joto borokno ni nangriui Bharat ni o sikla sannasi hayungni bisingo Bharat ni elem gnang sinimung khibu phaikyak o seleng Bharat ni phasing hayung belai chikon khe nasigo a hayung no September salsisa 1893 Swami Vivekananda hai borok kotor ni kokthai hayung no Bharat ni phasing nasikmani slaina beri rikha phaidi Swami Vivekananda Bharat no je dal bai nasikha Swami Vivekananda Bharat no je chukma bai nukha जों abo bai thangnani saitoklaina chini bisang jotono tongo khatoroi himlayana ani khapang desni lukurok norok jotono muitu tongna Agos hal nuchi chuku Rashtra Khel Divas ni palai jago o jorao जों desh gnangoi Fit India movement launch khlaina thangi tongo sakno fit tongna nangnai desh no fit sanna nangnai
जतनि बागै चेराय अक्रा सिक्ला बोरै जतनि बागैनो म कायसा मुज गोनां तांदा लोंनाय ताय आबो निनि निजिनिसे फियाबा आबोनि दालनो आं नरनो साना थांया आगो साल नै चिचुकु न साग नाय आं बायथांना साल काहामो आबोनो काहामखौ सानाय नरक बो गोरोङै आवबाय दं ताम होनबा आं नरकनो फिट नुना मुसुङो नरकनो फिटनेसनि बिसिं सिसारना मुसुङो ताय फिट इन्डियानि बागै देशनि बागै जों गोथालाय किसा नाहारमुंबो थिरख्लायखा आनि खापुं देश नखराव आं नरकनो नासिंनाय आगस्ट साल नैजिचुकुआव फिट इन्डियानि बागै सेप्टेम्बर तालो पुसनो बियानो ताय आलाय देखे सेप्टेम्बर साल सिसानि सिमी अक्टोबर साल नैजरा स्वच्छता अभियान ताय अक्टोबर साल नै टोटेलि दैटेक प्लास्टिकनि बागै प्लास्टिकनि याकनि यकनि जों जतनो नगो नकनि फाताराव जत जागोनो चुकसाक फान बायखे नांलायनाय ताय साइमानो जतना सामुं ससियेल मिडियाआव बिग्रुमलायनाय फायदि कायसा गोताल मुचुंमा गोताल समाय गोताल फानबाय हिमलायानो आनि खापुं देश नखराव दिनै मन की बात आसुकनो ते वाइसा मालायनाय आं निनि ककनो निनि कक मुंनो नासिङै तंनाय फायदि जों जतनो मिलुयै यक मानि खापार जाजाक इमांनि भारत स्नामना बागै गान्धीनि इमांनो मुक्तांख्लायनाय बागै हिमलायानो स्वान्त सुखाय बिसिङै तंथमानो चुबामाव फनुगै हिमलायनाय बेलाय बेलाय हामबाय खुलुमका